नेवा कला कौशल व प्रविधि खेले अतिक कुशल थका नाजागु जाति ख कला संस्कृति भेब्युगु सोनिग थ्वे नेवा जातिया सृजना ख अथेहे कला संस्कृति व सभ्यताया भन्दा डुगु सोनिगले अपल नेवा जाति त बसोबास नावया जंगो खनेदु थासा प्राचीन काल निसेहे मेहनती व परिश्रमीय रूपे परिचित नेवा समुदाय तेस सृष्टिय सुरुवात निसेहे जीवन यापन नीति थिथि लजगा न्याका वगु खनेदु जजलपा नेपाल च्यानल नेवया जाछ नेवा मसिका स्वयासना दिपी सकल सोकुमी फाजु मेजु पिन्त दुनुग्ल निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा कृषि प्रधान दे नेपाया अपया बासिन्दा त कृषि हे निर्भर जुया जंगो खनेदु मनसुन्या महिना न धागु यानावया जंगो असार महिना कृषक तेगु नीति हर्ष व उमंग जनावैगु मास ख दे दस थ्वे मासे सुरुवात के लिसे न्याइगु सिना जाया त छगु व्याक्ल कथया पर्वय रूपे कया त गुदु प्राचीन काले सोनिकया आदिवासी निवातेस बुजाया त हे थगु लजगा कथ नाला जायना वगु ख कृषि प्रधान दे नेपाया अपया बासिन्दा त कृषि हे निर्भर जुया जंगो खनेदु मनसुन्या महिना न थ्यागु यानावया जंगो असार महिना कृषक तेगु नीति हर्ष व उमंग जनावैगु मास ख दे दस थ्वे मासे सुरुवात लिसेन हैगु सिना जाया त छगु व्याक्ल कथया पर्वय रूपे कया त गुदु प्राचीन काले सोनिगया आदिवासी नेवादेश बुजाया त हे थगु लजका कथा नाला जायाना वगु ख थतेहे थौया जाजो सजिमिस मनसुन्य आगमन नाप सुरुजुइगु सिनाजा गुकिया त मेगु कथ रुपाइ न धागु या थ्वे विषयले छगु रिपोर्ट निवेदना गुदु स्यादिस बुजाया नीति तस्क उर्वरा भूमि कथ नाला तगु जमिन धैगु सोनिगया बुख नापा सोनिगया आदिवासी नेवा त बुजाया त हे थगु लजगाया कथ नाला जाया नावया जंगु ख दे दस असार्य इले सिनाजा थका पुइ वापिगु अले मोहनी जख वाले गुयाई वालेगु जाया त सामाजा धैगु ख मंसिर महिना न्यव वालेगु जाको चा ढुङ्की अनलिपा भु पालेगु ख दयागु नाप छो होलेगु याई अथेहे अनलिपा हाकन छोलया भु पालेगु याना हाकन वापिगु सुरु याई सोनिगया अपो याना बुइ वा वो छो याना महर्सन जाति तेस निगु बाले जायना नयाँ भया चंगुदु अथेहे थथगु छेजा ख तरकारी खेती न याना भया चंगुदु भु वैगु सुदुया न जाठुया नयाँ भया चंगु ख भु वैगु वाया त बजिलुहिगु अले बजिनेगु याना भया चंगु ख उगुहे कथ भु वगु वाया त हे कुटिवाना जानेगु याना भया चंगु ख थ मयागु नीति मागु बुजुया निवातेस महत्व बियावया जंगु खनेदु अथेहे वापिया नीति थी प्रक्रिया पुवंके मागु खनेदु दक्ले नापा पाचा तेया नीति छे दुगु वाया त निनु तक फयातै थ्वे वाया त हाकन निश्चयंक पाई
वुई चापिचुसे चोङका वहे थासे बालागो कम्पोस्ट मल भोली अनाली उखी ढ्याउने चालाया हाकन पिचुसे चोङकी थोयो चाया ढ्याउने फया तगो वा भोली थथे पचाय नीति होगु वाया ढ्याउने हाकन चालाया पिचुसे चोङकी थनाली वुई अथे थैगु पचा तथ्या पचाय सुरक्षा नीति चखु बखु तेस मनेमा तैगु कथ सुल्यागु याई अन बुख्या चन तै पचा बुयाबे त लगभग सोवा निसे लक्ष्य इमा थथे पचा बुयाबे तुसेली असार महिना वैगु वर्षाय तापनाप सक्ले छजापी जाना वापी गुजा सुरुजुई बुझ्या लिपाङ्गु इवया छोछो कथ युपा वगु खनेदु लिपा मनुते बुझ्या या थापुया भूपालेया नीति ट्याक्टर भूपालेगु याना हल बजिलुई थाकुया कले यंका लुइगु याना हल भुया त छन चिकु याना इनाका गुया त अले उकियाना उत्पादन तस्कम हो जियावन उलिजक मफु सोनिकले प्लटिङ याना छेदनिगु याना हगुली नेवा त सोनिकले मेमेपी सोया मो जियावना चंगुदु चिने पादेया अपोया अपो जनता त कृषि हे निर्भर जया चंगु खनेदु अथे हे जुया मनसुन महिना अथे थैगु असार महिना कृषक तेगु नीति छगु हर्षय उत्सव जनावैगु महिना ख युक्को हे वर्षाया सम्भावना दुगु इजुया थुगु मास्या त मनसुन थागु ख कृषिया नीति अतिक हे महत्वपूर्ण गु महिना न असार हे ख नेपाय नीति सिनाजा छगु पर्व हे ख थो छगु नापानिसे न्यानावया चंगु परम्परा जायना पलख आराम कया नेगु नसाय स्वाद व अनुभव व्याक्ल कथया जुई
सोयास्ना दिगु ख मनसुन्य आगमन नाप कृषक तेगु नीति हर्ष व उमङ्ग जनावैगु रोपाइन थ्यागु यानावया चंगु सिनाजाय विषयले छगु रिपोर्ट आधासा ज्याजुले दिपाय इजुइतेंगुदु दिपाली पाहकन थोय विषया ल्याउँदनीगु रिपोर्ट जनावेगु हेजुई उकी आयत पल्ख दिपा दिपाली पछि त हाकनाजका ज्याजुले लस्कु सिनाजोना छिसो सोयास्ना दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याजुले मनसुन्य आगमन नाप कृषक तेगु नीति हर्ष व उमङ्ग जनावैगु रोपाइन थ्यागु यानावया चंगु सिनाजाय विषयले छगु विशेष रिपोर्ट नेवा जनागु ख आधासा सोयाजिस थोय विषय ल्याउँदनीगु रिपोर्ट असार 15 या त सिनाजाया मुदै कथा या त गुदु विक्रम सम्म 2061 साल निसे थुखुनु या त धान दिवस रुपे न माने नावया चंगुदु थुखुनु या त दक्षिबे ताहक गुदिया रुपे न कागुया असार 15 गते सकसिया छे व वापी पिने बुइचना थौ बजिने गुयाई कृषि सभ्यताया महत्व कथा कया तगु असार महिना या सिनाजा माना पिना मुरी सेकी गु महिना ख थोहे इले सकल किसान तेस अति कहे मेहनत याना मंगसिर महिना थपिनिगु छे आपाल अन्न दुत हेगु सुन्दर कल्पना याना त्यानुगु लो मंका वाफे मथासे निश्चयंक बुइहे चोना सिनाजायै थोहे इले सिनाजा नापा स्वागु मेन हाले गुयाई दुच्याकेको चलन देख पूजा खुनु खसा न नापा नापा असार महिना सोया लिपा दिने देगु पूजा लाइगो खसा थोय असारे सिनाजा चुलाका साया सिन टिकान नुगुमा भम्जा दुच्याकेको चलन दु
दे दसा असार्य सुरुवात निसेङ हैगु सिनाजा थुगुसी धासा पर्याप्त वर्षाया कारण नपलाक्क हे सिनाजा सुरु जुगु ख प्राचीन काल निसेहे मेहनती व परिश्रमिक रूपे परिचित नेवात सुथ निसेहे बुझाया नीति मागु कु खमु व मेमेगु सामग्री त जोना निच्छिहे भिजायै ठुली अथक मेहनत व प्रयास फलस्वरूप सकसिया बालिनाली बालना मन दुथे हे छे अन्न दुतहेगु तालाई छे नेपादेली नेवा समुदाय दुनिन अफया अफो महर्जन दङ्गोल व अवाले जाति पिन्छ सिनाजा याइगु खने दुधासा तराई व पहाडी क्षेत्रेन सिनाजा यानावगु खने दु अठेहे मेमेगु जाति दुनिन वापिगु व असारे म्याहला प्याखलुया न्याइपुकेगु याइ किसान तेगु मनोबल उच्च याना इमिगु श्रम्य सम्मान यागु उद्देश्य कथ कृषि तथा सरकारी मन्त्रालय पाखे देन्यङ कहे असार 15 दिया त सकुसिगु नीति मागु खाद्य आधार्य रूपे पयातगु वाया उत्पादन या त महत्व बिया सरकारी पाखे धान दिवस रूपे माने नावगु खनेदु अथेहे धान दिवस नापनाप थुक्नु सकसिया थौबजी लेगु याइ थौबजी लेगु चलन गन वगु थैगु प्रमाण मधुसा किम्बदन्ती अनुसार वापीको चलन वसा निसेहे थौबजी लेगु चलन वगु ख थैगु जनविश्वास दु संस्कृति विद्यगु अनुसार थुगु परम्परा परापूर्व काल निसेहे वगु ख थैगु थापु दु लगभग सिनाजा कोचाइगु दिन असार 15 थुगु दिन खुनु सक्ले मुना दुःख लोमका थौबजी लेगु याइ वामा या त नेपाया मुख्य बालिया रूपे पया त गुदु अथेजिया सिनाजा कोचाका शारीरिक शक्ति व ट्यानुगु लोमङ्के या नीतिन थौबजी नेगु चलन्दु थौबजी नरधासा आलस्यता तनिगु व तान वगु इजुया छिगुम्हे शीतलता बिगु मान्यता नदु नेपाया अधिकांश थासे याइगु सिनाजाया नीति आपाल जनशक्तिया आवश्यकता दुगु खनेदु मुलुकिया सामाजिक धार्मिक व सांस्कृतिक पक्ष नाप प्रत्यक्ष रूप स्वापुदुगु सिनाजा सुरु ज्ञान हव गुलिसिया अन्नपूर्णया आराधना याना अन्न परिपूर्ण जुइमा रहेको मनतुना देवया त पच्चा छाया सिनाजाया सुरुवात याइगु ख सोयादिला कृषक तेगु नीति हर्ष वो उमङ्ग जनावैगु रोपाइन थ्यागु यानावया जंगु सिनाजाय विषयले तयार यानागु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याझो नेवा मसिका छित गठेताल थुगु ज्याझो छिपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिशा गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले वाहक्न प्रसारण सोमबार सुतेश छिताइले नेपाल च्यानल मार्फत स्यादी फै वहे कथ थुगु ज्याझो छिस नेपाल च्यानल युट्युबे न स्यादी फै छुन कथया छ्याता सुझाव्य नीति सफुत यादि त इनाप्यासे ज्याझो पाखे जे अनुसाना भाया बनेगु उजफना जना नेपाल च्यानल निरन्तर स्वयस नजिस सुभे